ku itariki ya 30 y'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2020 ibendera rishya ryarazamuwe mu mujyi wa Bukavu. Ni igitambaro cy'urukiramende gifite 30 y'amabara itandukanye, umuhondo, ubururu n'umukara, ndetse rikaba rifite inyenyeri y'umweru hagati mu ibara ry'umukara. Amatangazo n'inyandiko bidasobanutse abazanditse byajyanye n'iri bendera rishya byari bifite ubutumwa budasobanye. Repubulika ya Kivu niko hari handitse. Kuva icyo gihe ibitekerezo byahise bijya mu byerekezo bitandukanye. Bamwe bararyishimiye, abandi bararyamagana cyane bavuga ko ari umugambi wo gucamo ibice Kongo watekerejwe n'abanyaburayi. Umugambi mpuzamahanga wo gucamo ibice igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hari n'abavuze ko uyu mugambi utangiye mu ntangiriro z'imyaka y'1960. Mu by'ukuri byabaye kwa 30 Kamena 2020 sibwo bwa mbere byari bibaye muri Kongo, kuko kenshi hagaragaye ibikorwa by'ishyaka rishaka kwitandukanya na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu myaka y'1960 hari hamaze kuba ibitekerezo bibiri nk'ibi byateye inkunga n'Ababiligi. Kimwe cyatumye habaho kwitandukanya kw'intara ya Katanga, ikindi gituma habaho kwigomeka kwa Kasai y'Amajyepfo. Hanyuma nyuma y'imyaka 36 mu gihe cy'intambara zabaye hagati y'umwaka w'1996 n'2003 habaye impuruza zitandukanye zivuga ku bitero byo gushaka gucamo ibice Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Impuruza zagiye zituruka ku banyamadini n'abagize imiryango itegamiye kuri leta. Mu nyigisho ye ya Noheli mu mwaka w'1999 Musenyeri Emmanuel Kataliko wari arikepiskopi wa Bukavu icyo gihe yagaragaje ko ibihugu by'amahanga bufatanye na bamwe mu banyekongo ngo bashaka gucamo ibice Kongo. Ibi byabaye ku itariki ya 30 y'ukwezi kwa gatandatu muri 2020 byari byaratangiye kuvugwa mu kwezi kwa mbere k'uwo mwaka. Icyo gihe nibwo hatangiye kuvugwa ikibazo kivugwa ko hari umugambi w'ibihugu bituranye na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ari by'u Rwanda, Uganda n'u Burundi. Uwo mugambi wari wo gucamo ibice icyo gihugu bigatuzamo abaturage babyo. Uwo mugambi uzwi mu rurimi rw'igifaransa nka balkanisation. Icyo gihe byanavugwaga ko waba ugeze kure uteguye. Muri uwo mwaka wa 2020 byabanje kuvugwa na arikepiskopi wa Kinshasa Cardinal Fridolin Ambogo, bisubirwamo na Martin Fayulu, perezida w'ihuriro ry'amashyaka atavuga rumwe na leta Lamuka. Muri iyi ntambara ishyamiranyije Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'umutwe wa 23, iby'umushinga byongeye kuvugwa n'ubundi aho ya 23 yigarurira niho byavugwaga ko hashaka komorwa kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Gusa uyu mutwe wa 23 wo wavuze ko utari muri iyo gahunda, ndetse ngo ntabwo ushaka gushinga igihugu mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ahubwo urashaka guhagarika ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uyu mushinga wo gucamo ibice Kongo uteye ute? Ugamije iki? Byinshi ku gukeba igice kinini cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kikagira ibindi bihugu byo mu karere cyomekwaho, ibyo naguteguriye muri iki kiganiro, ndetse n'umugambi karundura wa balkanisation nyine. Njye nitwa Eric Rukundo, Sage Direct. Si byose amateka, politike, ikoranabuhanga, ubuzima n'izindi ngingo nyinshi zo tuganira kuri channel. Kora subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi ntama kugutegurira. Rero ubona guhaye ikaze. Balkanisation ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyangwa gucamo iki gihugu indi leta yigenga mu burasirazuba, ni ingingo iri kuvugwa cyane nanone muri iyi minsi. Mu mwaka wa 2020 Martin Fayulu, umunyapolitike watsinzwe amatora ya 2018, yabwiye abanyamakuru i Kinshasa ko uyu mushinga wari ugeze kuri 70% utegurwa. Bamwe mu banyapolitike bo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, u Rwanda na Uganda batunze urutoki Martin Fayulu na Cardinal Fridolin Ambogo wa Kinshasa ko bari inyuma y'uyu mushinga. None balkanisation ni iki kandi va? Iri jambo rikoreshwa kuva mu myaka y'1830 ubwo icyitwaga Empire Ottoman cyari gereye ku mwigimbakirwa peninsula wa Balkan, cyagiye gicikamo ibihugu birimo Ubugereki, Serbia, Bulgaria, Albania, Croatia, Macedonia n'ibindi kugeza mu 2008. Balkanisation yavuzwe bwa mbere muri Kongo mu 1960, ivugwa na guverinoma ya mbere yari yowe na Patrice Lumumba ubwo habaga ibikorwa byo gushaka kwigenga kwa Kasai na Katanga. Gusa nyine no ku butegetsi bwa Mobutu habaye kugerageza kwigenga kwa Kasai, intambara y'Abashaba, intambara 3 za Moba, intambara y'Ibukavu, intambara ya Mulele n'izindi zagiye ziba, ariko nyine uko zabaga havugwaga ikintu cya balkanisation cyangwa gukata Kongo mu ibice byigenga. Mu gihe cya 1996 ubwo umutwe wa AFDL wa Laurent Désiré Kabila watangiraga kurwana, Perezida Mobutu uyu nawe yavuze ko Kabila ashaka balkanisation y'uburasirazuba bwa Zaire abifashijwemo n'u Burundi, u Rwanda ndetse na Uganda. Mu gihe cya 1998 Laurent Désiré Kabila amaze gushwana n'abamufashije kugera ku butegetsi,
nawe yabashinje kwifashisha imitwe y'inyeshyamba mu gushaka gukora balkanization mu burasirazuba bw'iki gihugu. Icyo gihe hari imitwe myinshi yitwaje intwaro mu burasirazuba ku buryo amabwiriza n'amategeko ya leta ya Kinshasa hari hatakoraga. Icyo gihe abanyekongo ndetse na Kiliziya Gatolika barahagurutse, habaho ibiganiro by'amahoro no gusaba amahanga ko icyo kintu kitabaho, igihugu kigakomeza kuba kimwe. Bamwe mu basesengura politiki y'akarere ndetse n'abanyamateka bavuga ko kuva mu 2003 kugeza ejo bundi 2023 ifashe Goma na Bukavu hari ibice by'uburasirazuba bwa Kongo bisa n'ibitagengwa n'amategeko ya leta ya Kinshasa. Aha havuga ko igice kiruta 40% cy'uburasirazuba bwa Kongo cyagenzurwaga n'imitwe yitwaje intwaro, aho leta itashoboraga gukandagira. Aho rero abantu ntibashaka kuvuga balkanization, ariko ntibashaka no kwemera ko hari uduce tunini tutagenzurwa na leta. Uko ni ukuri abantu bamwe badashaka kuvuga bene. Ubu hashize imyaka igera ku 10 biboneka ko leta itagenzura agace ka Beni, agace ka Masisi, agace ka Rucuru, agace ka Warikare, agace ka Karehe muri Kivu y'Epfo n'ahandi muri Minembwe. Utu duce tugenzurwa n'imitwe y'inyeshyamba z'abanyekongo ndetse n'abavuye mu bihugu by'ibituranyi. Byemezwa ko muri iyo mitwe harimo ikoreshwa n'abategetsi bo mu bihugu bituranye ndetse n'abategetsi bo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Martin Fayulu yakunze kuvuga ko uyu mushinga wa balkanization ugeze kuri 70% utegurwa. Bigeze kubwira abanyamakuru ko abategetsi b'ibihugu bituranye na bamwe mu bategetsi ba Kongo bari gufatanya muri uwo mushinga, gusa icyo gihe ntiyavuze amazina yabo yeruye. Cardinal Fridolin Ambongo usanzwe uyobora Kinshasa nawe inshuro zirenze imwe yavuze ko mu ruzinduko yakoreye mu burasirazuba yabonye ko hari umugambi wa balkanization. Nawe yemeza ko hari ibihugu n'abanyapolitike ba Kongo bafite uruhare muri uwo mugambi. Ambasaderi Jean Patrick Olivier Nduhungirehe, minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda, yigeze kubazwa kuri ibi bivugwa, bazavuga ko ibyo mugambi no kubishyira mu Rwanda hari ibintu bivugwa gusa bidafite ishingiro. Ku mbuga nkoranyambaga hari ibitekerezo biciye ukubiri kuri uwo mugambi nyine, aho bamwe bemeza ko hari koko, abandi bakavuga ko ari ikintu cyabaringa kivugwa kikanakoreshwa mu nyungu za politike kuva kera. Nyuma y'iko ibintu bitangiye kuvugwa cyane mu 2020 na nyuma y'ibyatangajwe na Cardinal Fridolin Ambongo, igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nacyo cyatangaje ko hari ibigaragaza ko umugambi wa balkanization uri. Gusa nanone izo ngabo nizo ziri mu bikorwa byo kurwanya imitwe yitwaje intwaro ndetse zari zatangaje ko zigiye gufatanya n'ibihugu bituranye. Umunyamategeko akaba n'umusesenguzi wa politike Nixon Kambale yigeze kubwira ikinyamakuru BBC ko balkanization ya Kongo ishoboka kuko hari amoko y'abanyekongo agenda yimuka afite intwaro ajya ahantu hamwe cyangwa ahandi mu burasirazuba agaragaza gushaka kwigenga. Avuga ko ibi byabaye muri Beni na Boga, ati kandi byabaye muri teritwari ya Jugu muri Ituri, aho abantu b'aborozi mu bwoko bwa Mbololo bimukanye amatungo yabo kandi banafite intwaro. Wakwibaza ngo ni gute aborozi bimuka bakava aha bakajya hariya bafite intwaro leta ntigire ikikora? Ibyo byose n'ibindi bishyirwa hamwe bigatuma bamwe bemeza ko hari igice cya Kongo gishobora kuyivaho. Aho rero nibwo haba habayeho balkanization. Bwana Kambale ariko nanone havuga ko idashoboka kubera umuhati w'abanyekongo, abanyamadini, societe civile n'abanyapolitike bamwe. Ati na Perezida wa Repubulika yigeze kuvuga ko igihe cyose azaba ari ku butegetsi balkanization itazashoboka. Ibyo byose nabyo iyo bishyize hamwe ubona ko hari ubushake rusange mu gihugu cyose kurwanya ikintu cyose cyaganisha kuri balkanization ya Kongo. Izi ngingo zombi rero izarusha ingufu indi n'iyizaba. Mu nyigisho ya Noheli umwaka w'1999 Musenyeri Emmanuel Kataliko wari arikepiskopi wa Bukavu icyo gihe yagaragaje ko ibihugu by'amahanga ku bufatanye na bamwe mu banyekongo bari barimo bitegura intambara. Muri iyo nyigisho nyine yaburiye abayoboke be ku bijyanye n'umugambi runaka wo kubaka ibice bya Kongo ushyigikiwe n'abanyaburayi. Iyo nyigisho yakwijwe n'abagize imiryango itegamiye kuri leta ndetse n'abapasitori n'abaprotestanti harimo na Musenyeri Kuya Ndondo batatinze gutunga agatoki umugambi mpuzamahanga wo gusenya Kongo. Nyuma y'imyaka 26 hatanzwe ubwo butumwa bwo kwamagana umugambi wo gucamo ibice igihugu bwatangajwe n'abihayimana n'abagize imiryango itegamiye kuri leta bwongeye kugaruka. Iki kibazo cyahindutse igikoresho gikomeye cyifashishwa n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bakakigenderaho mu kurwanya ubutegetsi bwose bwagiye busimburana Kinshasa kuva Perezida Mobutu yaherikwa ku butegetsi muri Gicurasi 1997. Ku mbuga nkoranyambaga bamwe bavuga ko intambara yo 2023 igamije uyu mushinga wo gucamo ibice Kongo. Mu mwaka wa 2024 iby'uyu mushinga byongeye kuvugwa n'umwanditsi w'umufaransa ufite inkomoko muri Cameroon witwa Charles, uherutse no guhamywa ibyaha byo guhakana no gupfobya jenoside yakorewe abatutsi. Mu kwezi kwa gatatu ku 2024 ku itariki ya 16 uyu mwanditsi yari mu kiganiro mpaka cyabereye muri Salle Monekoso muri kaminuza ya Kinshasa,
maze yifashishije amashusho y'amateka n'ibyemezo byanditse hagaragaza umugambi wo gucamo ibice Kongo wateguwe hashize imyaka myinshi. Ati abaturage ba Kongo bagomba kwishyira hamwe no guhagurukira icyarimwe bagangana n'umugambi wo gucamo ibice Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kuri we intambara zabereye muri Uganda no mu Rwanda mu myaka y'1990 ngo nizo zashyizeho umusingi w'uyu mugambi. Charles Onana yasabye abanyekongo guhagarika impaka zidafite aho ziganisha kuko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iri mu kaga gakomeye. Abavuga ibi uyu munsi by'umwihariko kuri iyi ntambara irimo kuba muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bavuga ko igice gishaka kwiyomora kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hari igikungahaye ku mabuye y'agaciro hakenewe cyane mu gukora imodoka zikoreshwa n'amashanyarazi. Umuherwe wa mbere ku isi Elon Musk afite uruganda rukomeye rukora imodoka rwitwa Tesla. Uyu muherwe usibye kuba ari inshuti ya Donald Trump ari mu butegetsi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aha niho hanaherwa havuga ko uruhare rwa Amerika ruri muri ibi bintu. Hari rero n'abajya kure ku mbuga nkoranyambaga bakavuga ko intambara yubuye muri 2022 byategereje irahira rya Donald Trump rikaza umurego ya 2023 yigarura ibice bitandukanye bikomeye birimo Goma na Bukavu. None koko birashoboka ko Kongo yacikamo ibice bitandukanye? Wowe bitekerezaho iki? Duhe igitekerezo muri comment. Ni nuko nsoje. Wanyuzwe? Niba ari yego kora subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi ntihema kugutegurira. Njye nitwa Eric Rukundo Sage Direct. Si byose amateka, politike, ikoranabuhanga, ubuzima n'izindi ngingo nyinshi nzo tuganira kuri channel. Naho butaha.